سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ جوارە پێشکەشکەم و بڤێن و چایەمە دەست بە بولتەنە خوا بکەن. دوباره سلاف کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ایرو چهارشنبه به هداریا اندام و هوال و کادر خوا اکرم مله کرد کل نخوشخانه که لشام پایتخت سوریه دو کوچا داوی کربو ده به هداریا کمیتا ناوندی یا پدکسی ده هاتیه اندام دسته روشکاری یا پدکسی و نویسر روزنامه کردستان اکرم مله دو نخوشخانه که لشام پایتخت سوریه کوچا داوی کرد و ایرو پشتی نیورو ترموی پاک دگهجه قامشلو و ده مراسم جنازه وی جپیش مزگفتا قاسمو دمجمیر دوی بر ایواره برف گرستانا تل ایلون یه سر بدربیسی و بریکوه دا کول زید خواه بخاکه ورس پارتن هروا پدکسه گوتیه کو بهیداریا سرکرده مله دل پیش مالا برای وی جمیل المله لطاقه روشالات دربیسی وره انجام دان. بوی بونیا خمگین سروک مسعود بارزانی نامایک سرساغی بلافکریه نواروکا ویجی اوه بناوه خدای مزن یدولوان برای بریز کاک سعود مله سکرتر پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به خمک زیده نوچیا کوچا داویا پسمامه و یه بریز خود جیرازی اکرم سعید مله گهشتمه سرخوشیا خواه پیشکشی و یه بریز و مالباتا و کسوکارن و دکم و خواه به هفبشه خماوات زانم جه خدای مزن هیویدارم کو خدای جیرازی به بهشت فرح شاد ببه و هدار و آرامی به همو آلیه که ببخشه. ایرو دانه ایواره جنازه مامسته اکرم المله اندام کمیتا شورمندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه گشته باجاره قامشلو و در مراسم که جمعوری ده جالی حوال و هوگر و دوست و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه انکسی و هروا پدکسی و هات پیشوازی کرن و برف گندوی تل ایلو یه سر باجاره دربسی و برکت و ده لزیدی خواه بخاکه ورس پارتن. بله تماشاوان هجان هاجی به شوی که زندیه میبری خو بدن دربیسیه لسر گورستانا کو خباتکار ماموستا اکرم مله بخاکت سپارتن نوچگهانی ما دارا عبدو جوی داره ویل گلمه با دم باش دارا مراسم چاوا به ریوادچن کنگی ترم خباتکار اکرم مله گیشت گنده خواه دا کو به خاکی ور سپارتن. av اجمارا از کاریم بیشم ساعته که جای کرنے رحمتی کی هاشتیا در بیسیه شوا کون عزای عطیه بگتن الهمبری مالاباوی وک مراسم دسپیکاوی وک آخافتن فرمی هبون شوا ماموستا محمد اسماعیل اندام مکتبه سیاسی وی
گوتنا پارتی دموکراتی کردستانی خوند و هر روها مامۆستا نەحمەد داود گوتنا ئەنجومەنە نیشتمانی جی هات گوت و گوتنا مالباتێ جی هەبوو و گوتنا مالباتên پاکرەوانە مامۆستا شەمدین نەبی ویژی ئاخیبی شخوا پشتیوان مراسیمên کورد yani anavڕێکردن سەر گۆرستانێنێ گۆرستان گوندێ تلێلونێ سەر دەربێسیە وەی ئانا ڕەحمەتی ڤەتشێرن باشە یعنی شین وێل کو دەرێ وەرە ڤەکرن دارا بەهیداری شین عەزا وێل کو دەرێ الدربێسیە هەمبەری مالا ئەباوێ ڕەحمەتی وێلوێ دەرێ بێ شخوا کۆن هاتیە ڤەگرتن وێلوێ دەرێ برەنگەکی فەرمی عەزالور هاتیە ڤەکردن يعني آلين بجدار دن هاد مراسم دا كينا بارتين سياسي آلين بجدار كينا دارا شخوا قلت يعني قلتنا بارتي ديمقراطي كردستاني مع مستاس محمد اسماعيل خوند قلتنا انجمنا اجتماعي خوند مع مستاس احمد داود خوند وكيدن الريفبري سكرتيرين بارتيين سياسي حاضر بون وهروها سكرتيري بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا سعود الملا اوجي بشداره وهروها يعني سياسي سكردين سياسي جي انا اوجي امدن السر كردستاني حاضر باشا نهات بحثا بهداريه كرد بحثا شينا خباتكار اكرم ملا كر بتني ويل دربسي ورا فاكرين يان لقامش له الحسكي جي وهبه لا تاني ويل دربسي تاني بفكرين جبرق مالباتا ملا قش او الدربسيين يعني بيتري مال دربسيين والتاني الدربسيه تاني بفكرين هروها يعني عزاك رنجكي فرمي برنجكي وقت بارتي ديمقراطي كردستاني رابويه في عزاهاني باشا بلا سري وساق با دار عبدو نوچگهانی ما جي حسكي گالاکس باش بو آگاهی انت ببونیا کوچبارکرنا خباتکار اکرم ملا اندام دسته روشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هروها برپرس راگهاندن ناوندی یا پارتی اوفیسا پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان پدکه بروسکک بهداری آراسته سعود الملا سکرتر پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کرد د بروسکا بهداری ده هاتیه بدلکی غمگین منوچه کوچه داویا خباتکار نافدار و کادروی پیشکتی ده پارتیا و ده اکرم الملا بهیست ام به وی بونه هفبشیا خمی لگل کسایاتیا و هر وها لسر آستا پارتی دکن هیویا ما جه یازدان مزن اوه کو جهوی بهشت به و خوده صبر و بین فرهی بده مهمیان دا جنبا کریزه که دل ده سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریه اکرم الملا جیانا خوش دستا خباط و کار الملا و زانیارین بهتر لسر کسایاتی و خباطاوی ده وی راپورتی ده جارك دن دبستانا كردایتی و روجاوای کردستان بگشتی خباتکار و روشنبیرکی کرد و زانایک جی دستا تاب بارکرناوی وکو کارو خباتاوی دبر دوزا کردی و مافی گلی کرده وکو پینوسکا بهیز و خوراگر دروجا آلیا کردستان پیروزده بارکر روجا سیشمی 17 برچلیا 2019 اندام دسته روشکاریه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا برپرسی راگاندنا نافندی یا پدکسی هروهان ویسکار و مدیکاری روجاوای کردستان اکرم سعید مله دمکو بریخوا دابو شاما پایتختا سوریه جبو ورگرتنا چاره سریا بزیشکی سردانا بزیشکین پسپور کو بریا دمکی راسری کریزکا دل هاتبو روشاویه تندرستی نخوش ببو به وی آرمانجه بریخوا دابو شاما پایتختا سوریه لیلور جارک دن راسری کریزا دل هات لیوی جاره دلیوی نازک خوبهیمینی رادستی مرینه کر جانا خوش دزدا خباتکار اکرم المله سالا 1956 لگونده تل ایلول یه گوندوار دربیسیج دای بویو خیزان داره دسپیکا جوانیا خواه تولی ریزن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بویه ده سال 1908 ده وکو اندام انجمن هرمی درخصنا پارتیا شامی ده جه خود گرد و کار خود دستین پارتی ده بردوام دکر تاکو ده کنگره دهان ده جه اندامتیا کمیتا ناوندی را حتی هل بجارتن به دست و آنی پشتی کنفرانس هولیر یکیتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو اندام دسته راویشکاری یا پدکسی خوندنا خواه یا سرطایی تاب ناوندی لی باجار دربیسیه کر پشتره بری خواه دا زانکویا حلبی کلی جاویجهی بشه زمان انگلیزی لیش بر زحمتیا روشا خواه
خواندنا خوا تمام نکر و بری خوا دابو یکیتیا سوفیات لی زانکویا موسکوی خواند تاکو ماجستیر ده بشی راگهاندنه ده بدست خست برپرسی راگهاندنا نافندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو مدیکار نویسکار و رخناوانکی زانا و دیار بو دناو روشنبیرن روژاوای کردستان ده تایبەتمەندیە گەویە جودا دنویس و گۆتار و شۆڤەیەن وی دەربارەی پێشکەشکردنا چارەسەریە ژێ پرسگرێکên نەتەوی نیشتمانی و civakî re bi taybet di nav tevgera Kurdî de hebû. Dê hejmarek rojname û malperên Kurdî de bi taybet Rojnameya Kurdistan dinivîsand. Cemawer û şopînerên wî bawayekî berfireh hebûn wekû rojhilatê li ba her mirovekî Kurd û hevalên xwe li ser torên civakî her sibeh hevokeke giring bi wata belav dikir. Dost û hevalên wî jî rojane wekû qehweya sibehê. Çavê wan li nivîsa wî ya sibehê bû hem bi rexne û hem jî bi hevokên Kurd û bi hewla drûstkirina kurtekenekî li ba rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li vê asta di vê qunaxa nexweş de û behsa çareseriyên pêwîst jê serrastkirina pêwendiyên civakî û tevgera Kurdî re her wiha doza Kurdî dikir û cihê xwe di dilê her kesekî de kola bû. Mele di rojeke pîroz de bar kir. Lê bi barkirina wî rêbaza Barzaniyê Nemir, rêbaza Kurdayetiyê û Rojavayê Kurdistanê bigiştî. Xebatkar مدیکار و نویسکارکی خودی رول و پینوسک هیجا جدست دا. علی عمر گوتارا هری داویه یا خبرکار اکرم الملا ده 15 برچلایا ایسال لمالپارا آرکی ده هاته بلاف کرن تیده بحثا ناکوکین اردوغان و هف پیمانیان ناتو دکه. اگر تو بچوک بی به مزن ران الیزه اف گوتارا هری داویه یا خبرکار و سیاستمدار اکرم ملا بو که ده 15 برچلای سال 2019 لمالپارا آرکی به زمان عربی ده هاته بلاف کرن. خبرکار اکرم ملا گوتارا هری داویه لسر اردوغان و هفپیمانیان ناتو ده نفیساندیه و وها دست به گوتارا خواه کریه. ترکیه بلز و بز دست جه مرجن که جعالی اردوغان و هاتوبون رگهاندن درباره نپجراندن ترکیه به هفکاری هفپیمانیا اطلاسی ده بلاف کرنا چکان لپولندا و ولاتن بلتیق ده خواج بریاره کشاند. داکو ولات ناتو دان پیدانه به ویکی بکن کو قصده یان جی جگوتنا قصده راستر او کو یپگیه و کو رخصنه که تروریستیه. داکو دریا وی بحانه ره شر کردان بکه. کامیدار ناتوی راگهاند که ترکیه دست جمرجین خواه دربار هفپیمانیه ده جوینا لندانه ده کشاند و سربار کر که مجار خستنا یپگی وکو رخصنه که تروری لگور نرینا ترکیه لخوا نگرد. سیاستمدار ملا ده داوین گوتارا خود آماجه کریه که وکو دیار و خویایه که وگر اردوغان جمرجین خواه جه در انجام فشار و گواج جعالی مزنین هفپیمانیا ناتو ده هات که اردوغان به بهپار کرنا جهن پسندایتی انکو امتیازاتان وکو اندام ناتو ده ترساندو گفدانه که اگر هیا بگینه آسا در خستنا ترکیه جه ناتویه. اردوغان راگهاند که ترکیه لسر پلان ناتو درباره بلتیق و پولاندا پجراند لی دیار مزنین خودی بریار گهبادانک جه بچوک متمرد را چه کرن او جی پشتی خوالجم مزنان هستوخوار کر که دست جه ترکیه برندن. روزنامه‌وان وها بردوام کریه که راگهاندنا ترکیه جه وگرا جمرجان و بی دیار کرنا صدمان و تای ویکیه که کسین بچوک نابه به مزنان را بلیزن که داخیانین اردوغانی یین ایدی ناسکرینه و تنه لپیش دریه خواه به دنگ بلند بانک دکه پشتره اگر هشداریه که یان گفه که جه خودی بریاران ده جهان ده ور بگره بلز دنگ خواه کم دکه اوش بنی و او دنگ نامینه دبه که ترکیه خواه لسر ولاته که وکو سوریه ببینه و بکه میر لی ده روبروبونا زلهیزان ده نکاره و جه دوره که آبوریا بهیز یا که اردوغان خواه پیش آنازیه دکه به تویته که جه سروک امریکای تهل وشاندن. اکرم ملا بالکشاندیا سر کو تکلین ترکیه به ناتو را گهشتن آستاکا بلند جه پیتی بونه. به طایبت پشتی داخلانی ناوبر سروک ناتو و اردوغان بچوک ده. کو سروک فرانسای ماکرون داخلانی لسر تکلیا ترکیه به داعش را هیا دا و دابین کرنا جه اوله و آسان کرنا چونو هاتنا وان دریا ترکیه جبو سوریه. هروها چونا ترکیه برف هرچا روسی کو دجمن نرسن یه ناتویه اوکراینا موشکن S-400 هشکو خودی بریارن مزن ده ناتو ده سری هل بدن و زیدتر جاره که اردوغان هشدار کرن جبر کو نرینن وی لدیجی بلگین حوالتیه و هفکاریا ده ناتو دنه و جه خواستن کو سرسریتی و پوز بلندی و گیجیتی دور بکوه. سلطان بچوک جبیر کریه کو ده میوانتیا مزنان ده و اف هبون دوه برینامای چسپاندی و رفتارن جدا
پابند به. Di dawiya gotara xwe de Ekrem Mele tekez kiriye ku kesên mezin û xwedî biryar tevî wê yekê hin têbînî bi danûstandin bi biçûk re li ser heye. Ji ber ku çiraya kes jê ra vekirin da ku Sûriye û herêmên Kurdî dagîr bike û kuştin diziyê bike û xelkê berbelav bike. Ev tişt ji derencamên girêbestan bû. Li gor hin berjewendiyên destnîşankirî mezinan bi biçûk re girêdan. Lê pirsgirêk ew e dema ku xwedî biryar kar û erkekî bi biçûk dispêrin da ku plana ku hatiye danîn cîvcî bikin, kesên biçûk xweşbîr dikin ku biçûk in. Xwe wekû xwedî biryaran dibînin, ji ber wê yekê hin caran çiraya sor derbas dikin û ev yek bi xwe metirsiya bêguman e. Ev gotara herî dawî bû ku xebatkar û siyasetmedar Ekrem Mele nivîsandibû û duh jî di hevdehê berçila sala 2019 di nexweşxaneyeka Şama paytexta Sûriyê de çû ber dilovaniya Xwedê û koça xwe ya dawî kir. Rexsana Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêrê û dewrûberê wê ragihand ku wê merasîmê bihêdariya endamê desteya şêwermendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Ekrem Mele li ofîsa xwe ya Hewlêrê li dar bixe. Biryara siba demijmêr 3 heta 8 êvarê şîna mamoste Ekrem Mele li ofîsa Rexsana Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Hewlêrê were li darxistin. Herwa Rexsana Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li kampa Dumîz û dewrûberê wê ragihand wê merasîma bihêdariya endamê desteya şêwermendiya partî Ekrem Mele li ofîsa xwe ya Dumîzê li dar bixe. Biryara siba demijmêr 3 heta 8 êvarê şîna mamoste Ekrem Mele li ofîsa Rexsana Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li kampa Dumîz ya peneberên Rojavayê Kurdistanê li parêzgeha Duhokê were li darxistin. Hevalên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê birûskeke bihêdariya koça dawiya rojnamevan û endamê desteya şêwermendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji bo sekreterê partî Suud Mele û hemî hevalên partî belav kir. Di birûska hevalên partî de hatiye bi xem û kovaneke mezin menûçeya koça dawiya kesayatiya niştimanperwer û nivîskar û kaderê pêş yê partî û endamê şêwermendiya partî gihîşte me. و و نه تنه خسارتک مزنه جبو malbata wî lê belê ji bo partiya me jî û miletê me û her du tebeqeya rewşenbîrî û ragihandinê li Rojavayê Kurdistanê ye. Bi taybetî jî di vê qonaxa hestiyar de ya ku Sûriye bigiştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî tê de derbas dibe. Hevdemê ku em hevxemê wê ne û em deriya were hevxemiya û dilgiraniya xwe dikînin malbata wî û ji xwedayê mezin yê dilovan lava dikin ku cihê mamoste Ekrem bihişta rengîn be. Herwa her du navendên Rexsana Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Tirkiye û bajarê Kobanê ji ber koça dawiya mamoste Ekrem Mele birûska sersaxiyê ji sekreterê partî Suud Mele serokê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û sekreterê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û hemû hevalên partî re şand. بله تماشاوان جام بهتر لسر کسایتیا خباتکار اکرم الملا بسکنن سر و مجاره ما میوانداریا برز عمر کوچری نقیب سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان سوریه کریه دنباش برز عمر تو کو نقیب سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان سوریه کو خباتکار اکرم الملا هر دم گوتارین خو ل روزنامه کردستان ده بلاف دکرن ام تخوازن تو بهتر لسر کسایتیا خباتکار اکرم ملا راوستی کسایتیا خباتکار اکرم ملا هون چاواد نرخیه ام خوازم بیجم رحمه خودی الگیانی ما مستعمل مزن اکرم ملا به
جبر راستی مثلا مرنا ما مستا نت بالي مروف دابو رغم مرن اشتكي حقه يعني يعني ما ندوقع في عجلها في زوتيها كوچا داوي تشيكي وهري جمدرو فانيا خدي بله راستي ام قلكي دلغمجينن وروجنامه كردستان بشيواكي فرمي قلكي غمجينه يعني ازو ما مستا اكرم بيشتي يعني روجنامه كردستان مالدار قسط وبروجرام البيشكت 2014 حتى نها يعني تم هر جماركي از جماركي او مدبيستان روجنامه كردستان دا او گوشا العدسه على برات تالي روجنامه كردستان براستي تجاره وقتي ما مستكرم گوشا عدسه دا نويسان ومتقند او قوتاري نوي هر جاري از حسيام از جد علمم التكتيكا ونبيسان فني نبيساننا عمود الصحفي اجبار بالفعل يعني گوشاك زحمتها وهر رجمبان نكات تيدا بنبيسينه وهر جاري متقند او قوتاراوي از وجارات دي وقت بو دورا من از برسيام تقو از دانم او علامه او كسين قوتارا ما ساخندن يعني وين يعني مقارنه بكنا بينا قوتارا من ويدا فدفي از تم تشتكي باش تنفسهم تشتكي باش نفسهم بتر از وهر جاريجي متخصص تشتكي كركي باش نفسهم وهر حسيام انه تشتي او نبيسا ما مستا نبيسا عندي كركي جرام بوهايا وكركي هجايا وقل ما مستا ما حمش كاو براستي يعني مهبدوس مثلا تقاسي تواضع برهبو يعني مثلا وجه مرة شاندبا قوتارا اخوا تقول من في حالة قوتار نعجبان در نخ في حالة بزان قوتار كي ما يوهنا تو سربستي تو شتي دا تعديل بكي تو حزب بكي تو اضافه بكي جمت تو بروبليم تنا يعني هر صحفي مستوى ما مستوى كرمله دا زو فاكوتنا نابيجي يعني قد بيني تشتكي مظن او شخاصي ما مستوى مظن بوجي تم تقول از هر روج بروج از خوازم از فيري كاري رجما قريبه به بله باشه برز عمر لقل ما بمينا ازي هرم قام شلول جمل نيفاني خوام برز صبري رسول نيفيسكار وسياسة مدار دنباش برز صبري تا بخوا 3 سالان لقل خبركار اكرم الملا كاركريه د چارچوبه وان 3 سالان دم خوازن بهتر بگومان تجهر نفری کی جه نزیکتره بحثا کسایتیا خبرکار اکرم ملا جمره بکی سپاس برباش دەستپێکی سەرساغیر خوازم ژ خەڵکی قامشلۆ تەبرە و ئیدربیسیێ و تایبەتی مالباتاوی و ئەهلیوی و هەواڵێویێ پارتیێنجی ئەس دکارم بێژم مامۆستا ئەکرەم مەلا مۆ نکارێ وەک عەرەبی بێژم مۆ شخصیاوی اختیزال بکێ د مداخلەکیدا یان د گۆتارێکی تنێدا قامک بلند بوو براستي ام تقريبا 3 سال ونيفا 4 سال بهبرمان جبري ام كردستان دست بكن سالكن بهبرا قيادات حال سياسي دجيمان بهبرا 3 سال ما بهبرا روزنامه كردستان ما شوبان ما درتخست استقارن بجم استذكرنا لا يك جوا كسي كونيريني وي قلتي دوربون وراماني ويجي كوربون خوا آبا كربو خوندبو باش خوندبو خاصة اختصاصي خودت نویساندن یه اعلام ده بکاتی بو اختصاصي خودت گلکی کربو و نرینکی وی دور هبو و دکاری گلک افکار کرتایی تخی دیگه گوتاری ده درخی تو گوتاری که وی سر بسکن که نهری بهتره فکرکی تده بهتره تشتکی تده و نویسا ویجی نویسا کی بلند بو براستی الكارم سربجم او يك جوا شخصيه كو قلك تكاري جه بدي غيري خوا وتبيفا دا اخذي و دسي خديني بر اچانا خو و جه بديتا كات تشل بيجي دخست كاكلا كنت دخازي بكيني دا او فين بكي ودوبرا وقت بر سواتا دا با يعني وي قوتكي قوتنكي خو قد با تشتي دخست راماني دخستن بكيني نامين دخواست بكيني دقوتني خود بكيني إديتر بالتسلسل وبكير وبدرست نا أو كسي كو قوتني خوا
بهما طابت نا بالتسلسل قوتنا خد قوتنا وقوتنا ويت جهة خد جد هاتن 3 سال بهبرة أم بمكتبة كي دمان أنا كي صحطاوي نقلكي باج وخاصة بيتالية لروجكي في يعني دلي خونتشان ندقو يعني تذمر وقت عارف ندقو تما ذكاري دك رغم ظروف الزحمات شنو هاتني زحمات وكاري زحمات يت وبشتي كونغري هوليري يه دهقار وشاردها وحتى وقت از مكتبي دركتم ذكرتي مبهبره كار ذكر قل لك برايه حتى مبهبره كار ذكر بله أذكارم تشتك يجي بيجي مصر كرمكم بله برز صبري لقال ببينا بله تمشوان إيجا بورن برز صبري رسول جي ألمانيا لقال منا لأزينها بري خو بدم قامشلو الجام روجنوافان عز الدين ملا برز عز الدين بيقومان لقامشلو دميني ولقال خبطكار أكرم الملا وبهفرة كاري بارتي وكاري روجنوافانية ودكر دسبيك ده بالي كان بحثا كسياتيا ويد لجور نرينا تبكن صدام نخوشيا وي تشبون كنجي حزب نخوشيا خواكر يعني تشاوا كوچا خويا داويكر اول شيء سپاس جوارا وشتماشواني به هجارة بريت 6 سالة بري 6 ماها أكرم الملا وك ما بيجن جلتك الدماغي مهاتيتا بله طبعا هو برنا المستشفى ده وش غير ما تقول انتهاوية راسي فترة تلقى برنا شامي وضعينا سراس بو وهات ووضعي باش بو بري شدروكي تقريبا بري شوي ندار وجا وزار مشامي يجبو بيركاوي طبعا بله فترة وقتها شو شامي الويدك ام بهدور تشتغلين ام بهدور داخفين براسي ما باور نتكرر اللي ورا يعني حتى بري ندو برز عز الدين دمكو في داوي ده بري خو دابو شامي جبو هفجينا خواتشبو نجبو خواتشبو يعني لقوري ما جبو بلي جبو هفجينا خواتشبو يعني تندرستياوي باش بو تشتاك بيناتهم باش بو بس وقتها أزوينا بهدو آخر تقولا أجزهرم أزي وقت مراجعة جم تختوري خوزي بكم بشتيك وضعي هجنا خوا سراس كر شو جم تختورينا وضعي سراس وياي تشتكتنو حتى بيرجيام بهدور اشتغلين كيف وخوشي وبحناك وانه انه بيشنبه على اساس مراجعات هاي جبوها جناوي وطيارة جو خود كريه جبو قوري دوهو براسي دوهو بشتي رجاء علماء كردي ساعات حافت براسي نزانم يعني قوري قهات قوتن الويدا كيركاي قوت هجناي قوت انه المطعمي ده دبي وك جحري مرشي بويه او جحريان خيابو داوياوي بو يعني براسي ام دلكي باشيان دكت انه نزانم يعني از نكارم قلكي باخذ براسي از قلكي باشيان بله برز عز الدين يعني نها نوچگهانی ما گوت هین مراسم بخاک سپارتن هینجی بردوامن بگم تلوی داره مراسم بداوی هاتن یا نه نا وهي ام مراسم بداوي هاتنا بس نها ام لسر جبو قراوية تاوي ويبشرن ونها ام حاضرن ونها
گۆرایی تاویدە یانی باش برز عز الدین جاوردنا زیفگرم جمتا برز عمر کوچری نقیب سندیکای روشنبوای کردستان سوریا کوچا داویا خبرکار وکو اکرم الملا تجنها باش بحثا رولاوی د روشنامای کردستان دا کر به کوچا داویا خبرکار که وک اکرم الملا و چه باندوره لپارتی و بطایبت لروشنامای وابکی بله براستی باندوره کی و gelekî negatif bê gelekî selwî vê yanî zû cihê mamosta Ekrem Mella wê nêgirtin yan dewra mamosta gelek bilind bû di Rojnamaya Kurdistanê da û di Partiya me de jî mamosta Ekrem û mamosta Sabirî xweşik dizanê û her dua dehê dewra yê tehîla rojnavanan û dewra tê teعلîmiya sehafetê û çawa raporta binivîsinin û çawa xebera sehfî binivîsinin حمي يعني حمي علم ومعرفتها ف يا كليب تستوي دا الحسابات روسيا حمي تخران جبو بكاربي خدمتها صحافتها كردي ورجماجريا كردي بكي وهر جاريجي مثلا جمارات كردستان دا تجارة مثلا مهبرة الشغلية أكثر ما تجارية دوكا أستشبلي بسلم كاتشد بهاي بس البالتي دا قرمة موضوعك يورو حدثك قرمة بويرك قرمة أسبلي بسلم يعني أو تفاعلاوي قلق وقلق جارة مثلا حتى تعليق كيرن سر أخبار من دركتين سر ريبوتاجي ما تشيت كيرن يعني حمي كنترولا ما مستأكرم هبو لسر جريدة شواكي يعني قلقي مظن يعني براسي أمي قلقي بحسن بالابونك زيدا وجهوي وبالا مين وأم دكارن وكا روجنامaya كردستان وكا علامة مركزية بارتيا ما يعني أم سول بدن جياني وي إنه أم سر أو قناعات وأفكار وبيرو بوتشوني أو بي ذاكرون بي باوربون أم لسر بشوبينن وأم لسر هرن وأم بقاربن حمي خونين مع مستا وحمي بروجين بالويدا دواري روجنامageriya كردي وخاصة روجنامageriya رق عندنا حزب ما أم بيش بيخن حتى أم بقاربن حقي ويد برافو باشە برێز سەبری ئەگەر تو دەنگی متکی di çarçovaya karê wê hevbeşte tenha behsekirte got 4 sala nêzîkî 4 sala hûn bi hevdûra bûn em dixwazin tu bêhtir ji me re behsa wê yekî bikî ku karê siyasî karê partî karê rexistinî çawa ev kar yanî di navbera hevdû de dabaş dikir çawa birêxistin dikir بله مامۆستا ئەکرەم مەلا سیاسی بوو ji berî rojnamavان bê بله سیاسێکی محەنەک بوو tişt fêm dikirin gelekî yani gelekî quncikê teng di siyasetê de karî li dêrê bikeve û kakila wê derxê ev cem gelekî muhim bû mawaqifê hizb yani serraf wextê beyanekî hizbî derdiket yan jê tasrîhek derdiket em li ser disekinî سر جملكي سر اشتغاليكي سر بوتنكي سر موقفكي بردا نيريني وي تنمي بريز دهاتن ويك جوا كسك تنمي نيرينا خوا دقود بيت ترس بيت هتاي نيرينا خوا دقو حتى يعني دقوا بنيرينا مشاجي بي بل ازن نيرينا خوا بيجم اف شخصي هنا بدورنجي جانا خوا يعني ديسي ده قالك نفيسي وي هنا قارن بدري بفرصه يعني استغلال بكم بله نفيسي قالك هنا لنكون كرينا اجبري كو ام دس بهفرة كردستان جي ام كار بكن وي جهني دي جي كار بكرن جريدة دي درجي دن بيساندن او دو جريدة كردستان وقت ما دس بيكر وك كاك عمر قوت عددك يقنا او زاوية عدسة هردو سر دور بون سر بلبيسن ابن ديسيوي يرو بلافن از هيفي دكم انه دنجن بكن الباطل ويجي بكي نهبالي ويجي بكار متشتوي كون بكن يعني او بري صبري او نفيسين برتوكن قوتارن چنه نفيسيوي دبش نفيسيوي بديت نامته يك جي قوتاري جريدة ده وقت دنفيسان جارنا مقال
جهه ويزاوي عدسه تجدر خص وجرنا جريد تجدر خص جدر باي وقونش كاهنيجي ابي هون قال لك جي انه سر حدثك اني بو ايرو فلان تشبو وصبا افتش ما لازم اجمر امسر بسكن تشتنهبون فكري سياسي ابي هون كير اي دميتين وبينكم كرن ويقول لك باش بي باش ديتر ال بي سي وي نديسني ادبيبون ولو كنبون يا اوا ببنكم دبن وقت مجموعه شعري بلكي بترجي دركبن وما عاد تشتني فيسبوك يجي وبتماما قداري تكر تمي قحوه صبهج مردر خص تمي خربشات سياسي شمردر خصن اضاهن جمهوري وي خون بداني وي باش فرضبون وقد داني دو ونبيسي وي شوباندن فأبتشتي يكون ببنوي قال لك باش بن صار يا مثلا دوراجي دفازن بيجن دوراوي قال لك هبو ايوي او اكاديمي يم حكمه تجربه من كاري صحافه ذكر اختصاصا من زمانك زمانه اللي كاري تجربه خا اكاديمي وزائد تجربه ذكر فمهرد بهذا قال لك ام اري كاربون روجك تنجي يعني نيرين نوك هف ام بيجن تشيبون تشنبون تمي ويتشتا قطبا الا الجهه الراسيه تقول دائما تقول تبنيه فكره مذكر فانا قالك دوراجي شكر القامش لو بركيلا جيل وادر دوري هاني استذكر يك جواي ختيشانت تجد بلي خد قول بلا هنك دركبن نفيسكار روجنا مبان جهه مداغرن لا على كنا اسكار بيجن نهات كاري كسك سياسي تيجو هرتن جيوي تيدا غرتن وزيرك ورق هرتن جيوي تيدا غرتن ليكو كسي جيوانا دا غرتن يفنان ينفيسكار كسكي كو تكس نكاوش وكاريوي بكي افجهبانا دا غرتن وبراستيجي خسارة كي قالك مظلم بوشمرا از سرساغي ديساش اهلي ويرا تخوازم وجهبالي ويرا تخوازم وام قلكي بيشان بله از قلكي بيشان بله برز عز الدين اگر تو دنگی متکی هلوستا خباتکار اکرم الملا جه پیشاتین داویه ین کو رجوافای کورسانی تیرا درباس بونه بطایبت شری کو داویه کو هاتیه سری کانیه و گریسپی هلوستا وی چاوا بو چاوا یعنی هلوستا خوا درد براد و چاوا یعنی تعبیر دکر لسر هلوستا خوا برز اكرم ملا يعني آلية اف شري داويدا رؤيا اوي قلكي تجيه قدبو حتى تقلك اصلي ايك تشيبونج يعني براسي او دائما تقص كوري نرناخا انه بهلك انه اطرافي كردي يعني وين هناك ويتخص طبعا يعني انه هارد يعني شلو از ترى بيجم بوي رنجي ببراتي يعني ودائما تقصد سر بسكنه براسي ادبرتي غوري او تحالي ويد دا ونرني ويد دا ادبتي كيمبو اجت عليه سياسيه كرد قريب كنا دوي اسد بيجي يعني وجريب وجد دوا مؤقت يعني تشتاق تقول نا يعني بله برز عز الدين روشتجي بله دیاره روشتجي زحمته تجي باش نکاری باخوی بلا جارك دن سری و ساغ با گلکس باز بو هر سه میوان من برز صبر رسول نویسکار و سیاست مدار جی آلمانیا لگل مبو کو 3-4 سالا لگل خباتکار اکرم الملا به هفدورا کار دکرن هروها عمر کوچری نقیب سندیکای روزنامه‌وای کردستان سوریا گلکس باز بو تجی و روزنامه‌وان عز الدین الملا کو به هفره لروزنامه‌وای کردستان به هفره کار دکرن لگل خباتکار اکرم الملا گلکس باز بو باشدار بونا و
بله تماشاوان هجا به وی او هم گشتن داویا بولتنا خوا هر شاد و بختور بن